Kapitan Inteng! Ay na, nagmayat ti pabuya ita. Drama ko naman. Ay, agmalmalumak manungag buya. Saan ka kaday ang makipurdiya ita? Saan? O may kakitday tagbuya ta iti drama. No di mo kaya ti agbuya, mabalin mo ngag Facebook ka. Nalakalang mo ti paaramid ni Marikwan ang kinkatuyang. Dalusam lang di arubayan na. Ken, agmula ka matan itinatang. Di mo pa'y kayat? Saan? Diyak kayat ti mapan. Apay asan? May ibusin ti bagasta. Di ba'y am di tama ibaws? Naa, no apay mo't nga may na di mo kayat ti makipurdiya. Ay nagtal na ka man si Kabadong. Nagadu ka ngay bagbagamon. Agtal na ka tanay. Rugya kon abuyaan to'y drama a paboritaw. Day talatan tan aramidam. Kahit anya ngay kumati aramidan, di ka man kontrabida. Anyat gata nga marituyang. Sa anak agumatang maray. O may kumandamagan no anya dagita nakakarton nga in-deliver da di kalman. Dagijay. Lakok, in-order ko ito online. Ay, konaklaki din no relief. Unay kamatan. No relief ko maakat iti barangay Hultayan na. Saan na dito tersenak? Aywan anya. Iso nga rod asal salud-sudag no anya dagita. Aywan gayam, kaano ngay asumangpet jay relief para iti barangay tayaw. Ay, dahita ti jak amaw. Jak mo't amaw no, ada pa iti da relief no awanan. Naibos nga minin ti bagas may kinibadong kaw. Kunak man, no minulaan nyo tayo bang kagyaw. Apay kumangagmula kami ngay. Kat adamot relief nga itad ti gobyerno. Ay na mare, sana na ita relief tur urayam. Agtrabaho ka latamot, Adala tersinam kastanti pa nagsasaom. Di ta ka man langag. Awan pa'y sirbim akasarsarita. Agsagana kan, tamapantan iti bangkag ta. Manon nga aldaw adi nagtinultulungan. Ingkalata na sigsika. Urayak ti relief nga iwaras da kapitan. Nakanggagamot iti dayta. Nakitak iti Facebook. Kasi no saanan asumangput dayta a relief nga ibagbagam. Inton sumaruno abulan. Wino inton sumaruno atawan kasta kaday. Mauray mo pa yung gata. Nagadulakit nga ibagbagamon. Ingkakit agmulan. Basta siya, dituyak lang balay. Ag Facebook aklangan. Talaga di nagtulungan tuyang. Ay kat mapangkalatan Day tangarod ti kayat mau, di mapan kang agmay mesa. Kasi noon no may busti bagas ta tuyang. Saan ako nagumatang makamukan iti kanam? Sana balay. Tadamot relief nga iwaras ti gobyerno. Isong ag Facebook aklangan. Marikwanan, ni mat pari ba dong ti umay ditoy? Aywan. Papanan na ngay. Apay adi nakadwa ni Marituyang. Jakmat ammo. Salud-sudan ta. Kabadong! Papanam! Mapan ko mula di bangkag kao, maray. Nasaya at man ta na panunot mo dayta. Nituyang mo ngay. Aday di balay Kat, di nakatulungan aya. Orayan na kano nga rod relief nga ito ti gobyerno. Una yan. Kahit anya tararamidan na di balay yung ay. Ag Facebook, mare. Saan anasaya ati kastangar aramiden na, pari badong. Rumbang lang at tulungan na ka ni Marituyang. Tagasawa kayo kat nga rod. Di na nga rod kayat, mare. Ang mga nubagkalan no pilitak pailaang. Ay, uwan kaya, mare. Adala akong dita sardinas. Wana. Mano tigatangam. May salang, mare. Saklang matagsida. Makamumutan anituyang ko no nyat sidaan na. Nay, ni Kwarog mat ti lumabas di ta paraangan ay pokawak man. Kwarog!
Abay ka day, nanatuyang. Sa dino ti papanam, mapan kag pasada? Wang, nanatuyang. Sigurado nga doon ti agur-ure ang pasahiraw. No siyak ti sika, saan akong ngagpasada? Ay, abay kumasaan. Nga main, adda iwaras ti gobyerno a relief ken cash assistance. Ha? Nakangaganyo iti dayta? Ay basta, adda ka no iwaras da kada tayaw, iso asaan kan ngagpasada, urayan tayo latan ti itad ti gobyernaw. Ni, sigurado kayo ka di iti dayta? Awan mo timbagbagan ni Uncle Kaw. Ay, sure na sure, kwaraw, 101%! Na, rabiin, ngam nakailadlatan ni Tuyang. Ay, di na pa'y nainawan dagiti plato, kat idi pa'y kalman day ta. Ay, Tuyang! Ay, agtal na katagbuy-buya. Di talag silsilpon kinagbuy-buya tar aramidam. Awan pa yun ti maitultulong mo kada tao. Agtal na ka no di mo kaya abakran ka. Na, apayakas na ti pa nagsasaom. Di na ka din ay ayatain. Amangan met no, di na kun ay ayatain. Di kagtal na Ni, Napan ka la nagmula kasla asino kan ngagsasaw. saan ka kumamit niyag kasta ato yang? Tulungan nagmatat no adda kanenta. Saan mo't amabalin niya gur-uray kalatan iti relief nga iwaras ti gobyernaw. Ay, jak amukan ka. Na, Say-sayangam lang ti banug mo. Kunak lang aruden kan kang adda iti da relief kan Na- cash assistance. Siguradon day taba do. ay, Tuyang, kayat mo, tadadailag na ita cellphone mo. Na, sigay, padasam taday tarupam ti bungag. Na- Kakaiso na cellphone ko, dadailam. Ay, sana mabalain. Kasanumot nga men, day talatan cellphone mo ti sangsangwam. Kan agur-uray iti relief ter aramidam. Pumanaw kan kita sangok kunakmag. Ano saan buongag at talaga tarupam. Ay, kakaasi at talaga ni Pari Badong. Day, apay may Kasanumot nga men, saan at tulungan ni Marituyang nga agmula iti bangkagda? amagan no masakit met. Saan met? Ah, Di na kano kaya ti agtrabaho, tadamot ti relief nga ito ti gobyerno. Anya, asinot na kangagan na nga da relief. Ket no, saan pa'y met asigurado nga da relief? Kurang kano ti pundo. Ay, jakman amukan kwa na, intay. Kaasibat ni pare badong no kasta ter aramiden ni Marituyan. Kasanulangan no awan sumangput a relief. Uray nakit din na matay da iti bisay. At nakadidakas ang napasamak. Ay, dakil ti parikot ko pare. Anya day jay paray. Nagapa kami manan kin ni Tuyang kaw. Apay ang nagapa kayaw. Di nangarot kaya tagtrabaho. Tada ka nor-orayan na a relief gouge nga itad ti gobyernaw. Bakalin na kanaw no ipilit kaw. Aguray ka. Amukon. Ha? Ikam iti pagnakman na. Saan kan nga awid? Agipatakder kalangan iti kalkalapaw mo iti bangkagyaw. Ha? Kita agmano di nakabirukan. Ha? Trust me, paray. Amok nga epektibo. Limit Marituyan na itaada di tarwar. Kapitan! Kapitan! Mga nubirukan na ni Paribadaw. Anyag aramidem di tayo, maray. Ayan nga, jay relief kan cash nga itad ti gobyerna. Nakit dinubirukan na ni Paribadaw. Manungal daw asan ang nagaw-awit. Ngam tayo relief gayam ti salsalod sudan na. Oh, kapitan! Apay nga'y adi ka matan makasungbat. Anya a relief kan kas asasawap. Awan mo timbagbaga ti gobyerno nga ada ito da. Kasano nga awan? Kat no nakitak nga impos da ijay FB. Di ko namkit day, imbolsam tinta da. Ay, sus. Marituyang, hada ka mait. Naimbag tayo may kakagawad. Kasarita man ni Marituyan. O may kulang damagan, no ayan tay cash
kan relief nga itad ti gobyernaw. May sabulan ng tinapalabas, ngam awan pa'y matinwara siyaw. Naibusan ti bagas me. Ay, na. Marituyang, saan nga amin amay post iti Facebook kat punaw. Verify your source, Marituyang. Amangan mo't no fake news laeng dayta. Ah, kaya't asawon dayta? Saan apod naw nga daytad ti gobyernaw? Kapitan? Maray? Na, awan! Isuasaan mo na namnamaan dayta relief kan cash assistance. Kat no ado kanumat dagiti nakaawat iti relief kan cash. Ay, di mo man ipilit, Maray. Siyak ti kapitan ditaw. Iso adum nga ka. Marikwanang! Nay, apay nga da ka dito tersenak, Maray. At dagatangam. Awan, Maray. O may kula sa ludsuden no nakitam ni Badungkaw. Na, itamampay abirbiro kam ni kabadaw. Ay, tulungan nakman kit di amang sapul kan kwa na, Maray. Busy ak. Saan ka matulungan? Ay, Maray. Aramidem dito istor ni kagawad ko na. Berbero kak ni Badungkaw, Kapitan. Ah, Oh, amang ano nakita yaw? na. Makitam dito. Gapo iti kasi cellphone mo. Di mo napupuutan amay sa bulanan asaan anagaw awid ni Paribadong iti balayo. Sa dino nga mintayan na Kapitan. Ay, apay ko mga ibagak. Ang mga no buong ti rupa no bakalamkit din ni Paribadong. Ay basol mo no apay anagtalaw. No apay ngamin adi mo tulungan iti bangkag yun. Ay, mailiw akong kin ni Badungkaw, Kapitan. Urayawanan relief nga itadyaw. Basta isubliyo ni Badungkaw. Pag-aasiyo at tulungan da. Sige. Tulungan ka. In one condition. Anya kondisyon, Kapitan? Sardengam ta kasi cellphone mo. Dati la makitkitam a fake news iti Facebook. Dayta kadilaang? Saan la data? Tulungam ni Paribadong iti bangkag yun. Ay iuwan, Kapitan. Aramidak dagita imbagam. Kain saan aday tagur-uray iti itad ti gobyerna, ti ubrahan. Nagadumutan. No di mo kaya di saan? Di takan ta mapanak iti barangay hol. Kuha, Kapitan. Uwanan. Umanugot akon iti kayat mo ang mapasamak. Tulong akon ni Badungkaw. Ala. Ibagakon, no sa dino ti ayan na. Kan kaduan ka. Ang mga nusak tambijay. Delikado. Anyat aramidem dito bangkag tuyang. Badong, pasensyakan kadagitin na isaw-sawang kukan ka. Fake news mo't gayam tinabasak nga adda relief kan kas assistance nga itad ti gobyernaw. Dayta ngamin ka ti ibagbagakin ka tuyang. Dayta ti maalalam iti ka Facebook mo. Kahit pangalaam nga iti kaninta ita. Ay naagawid kan Badong, kasapulak ti tulong mau. Ay saan? Diyak kaya ti agawid iti balay. Amangan kiday no bagkalanak no buongam ti ropak. Ay! Pakawan mo di Marituyang. Saan na balay? Ta nagkarimat at tulungan na kangagmula. Kan isardeng nanti agsilsilpon. Kan saan nakaabagkalan. Pudno ka day, pare? Oo. Ato ti kasuratan a pinirmaan na. Ano din atong palantin ka rin na. Di mo tayo tayaw. Ay, agyaman ano kasta, pare? Agsagana kan pare. Tagawid ka ni Jabalayaw. Ay na, agyaman na, Kapitan. Mayawid kumatlaangan ni Badungkaw. Ay na toyang. Saan ngamin aday tamang namnama iti itad ti gobyerno ti ammom. Tulungam kit din itatabadong nga agmula iti bangkadyo. Iti kasta, saan kayon amabisinan? Ala sigay, ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.
Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.